líder de Alexander Verdún. Fuerte aplauso para él. Fuerte aplauso para Malao, que va de deporte. Giorgio Guitarra Ventures. Y seguimos con Shoki, que va del mar, de Fire Emblem. Fuerte aplauso para Gael, que va de Seiden de Pain Stay Night. Y continuamos, un fuerte aplauso para Elba, que va de Innisfield de Fake Zero. Fuerte aplauso para Ariel Kay, que va de Nidalee en League of Legends. Un fuerte aplauso para Cinzia, que viene de Zona de League of Legends también. Y continuamos, el Sea of Frost, que va de Gifted de League of Legends. Seguimos con Pineapple, que va del Pound de Campanilla y la leyenda de la bestia. Y seguimos con Va, que va de Kotori Minami de Love Live. Seguimos con Yurael, que va de Cría del Final Fantasy 4. Un fuerte aplauso. Continuamos con Galana Cosplay, que va de Oriana del LOL. Continuamos con Sloyadne, que va de Riven Arcade de League of Legends. Fuerte aplauso para Mikasa Ackerman, que va de Shingeki no Kyojin. Seguimos con Toby, que va de Gatsu de Berserk. Good morning, people. So, you know who I am? I am the Negan, and you love me or hate me, I don't know. But if someone comes to me and I wanna take your ribbons, take your food, but now you can breathe, you can blame, and you can cry. But you will cry a lot more, and you know